Šta mislite, ko je odgovoran što godinama kasnije nije bilo takvog humora kao što ste radili vi nekada? Kapitalizam. Kapitalizam i njegovo čedo profit ne dozvoljava razvijanje misli. On u svakom svom segmentu gleda samo da se zaradi što više i u takvim uslovima humor ne može da funkcioniše. Zato što za humor je potrebna neka vrsta žrtve, a ta žrtva ne može da bude novac. Dakle, ukoliko hoćete da napravite nešto kvalitetno i duhovito na televiziji, ono mora da košta. Da bi koštalo, mora da se investira. Da bi se investiralo, ne zna se koliko će se to vratiti. Profit to ne dozvoljava. Kapitalizam jednostavno nema sluha za humor. Ne interesuje ga humor. Zato ga danas i nema. Ja predlažem da ukoliko ne budu ispunjeni uslovi vlade, ukoliko rudari ne budu ispunili naše uslove, da vlada, predsjedništvo, skupština i sve tri vladajuće stranke objave štrajk glađu! A šta mislite, šta je to nešto što recimo mladim ljudima u današnje vreme najviše nedostaje iz tog nekog vremena? Nedostaje im utopijska slika svijeta. Nedostaje im ideja da je negdje nešto bolje. To je najveća razlika između ovog i onog vremena, ne samo kod nas u Jugoslaviji ili na Balkanu, nego uopšte na svijetu. Sredina 20. vijeka, poslije Drugog svjetskog rata i sve do pada Berlinskog zida, bila je obilježena jednom jakom, silovitom utopijskom slikom koju su svi mladi na cijeloj planeti imali u svom srcu. Korporativni kapitalizam je učinio to da uništi utopijsku sliku svijeta. Odnosno, korporativni kapitalizam, da bi vam izvukao sve pare iz vašeg džepa, vas mora uvjeriti da je ovo raj. Da je život kome vi sad živite u stvari raj. I kad okrenete televiziju, kad gledate hollywoodske filmove, kad gledate televizijske serije, sitkome, vi vidite taj vještinu po kojem je čika profit vas uči kako vi već živite u raju. Uništavanjem utopijske slike svijeta uništava se definitivno ljudski duh, a umjetnost i humor i sve ono što ide s tim je samo pad. Kvaliteta umjetnosti i humora je samo rezultat tog nedostatka utopijske slike. Djeca nam grozno, zato smo sad down. Što? Down. Ali bez te slike i bez ideje da se nešto nemoguće uradi, nema napretka. Ne bi Tesla smislio to što je smislio da je rekao jebi ga, to je nemoguće, pa se ja time ne bi bavio. Ali utopija, ona koja je neophodna za pokretanje ljudi, njihove misli, njihovih želja i umjetnosti, je u stvari ta nemoguća misija u koju čovjek mora da vjeruje. Kako kaže Ivo Andrić, drina je kriva, sve su drine krive, nijednu drinu ne možete ispraviti, ali nikad ne treba prestajati sa ispravljanjem krivih drina. To otprilike u tih 4-5 njegovih rečenica se sastoji ta cijela priča oko toga. Ono što je profit kao nadbiće uradilo je u suštini to da on vas uvjerava da nema potrebe da mislite da će nešto biti bolje, jer je već sad raj. Pa kad, kao što sam rekao, pogledate hollywoodske filmove ili reklame, pogledajte reklame koje recimo reklamiraju vaše zaduživanje u banci, kako izgledaju, jel? Mama, tata, deda, baba, svi su sretni zato što je banka dala 1.500 dinara, a morat ćeš vratiti 5. Znači, ona tebe sugeriše da ti već živiš u raju. Znači, raj je nešto što je realizovano. Ne može više ovako. Ma naravno, mi razumijem. nemamo svježeg novca, kapitala, da manipulišemo. Sad, kako se to reflektuje na umjetnost? Ako živite u svijetu koji je surov, koji je, i vi ste svjesni toga da je on surov i želite da ga promijenite i pravite tu sliku neke nemoguće
nemogućeg svijeta, nemoguće ideje, utopije i ne želite da odustanete od pravljenja te utopije i duboko vjerujete da možete da ispravite krive Drine, tad kao rezultat dobijete Beatlese. A ako živite u svijetu u kome vas uvjeravaju da ste već u raju i vi ste u to povjerovali i ukoliko živite u svijetu u kome vam je najveći duhovni doživljaj ta reklama o kojoj smo govorili i subotnja kupovina u shopping molovima, onda dobijete Rijanu ili Beyoncé. U našim uslovima, nađite analogiju.